Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ijwi ribasuhuza ni rya Fabrice Mparanayo uje kubagezaho amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Tuyifuriza kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye mubasha kuyabonera ku gihe. Amakuru yacu ni munyemerere tuyahere mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Nyazo mu murenge wa Nyazo muri aka karere mu kagari k'Akatarara mu gace k'Amayaga, aho umuturage yishe umugore wiwe amutemaguye. Ibi byabaye ku masaha y'isambiri za nimugoroba ubwo umuturage yaje kugirana amakimbirane n'umugore wiwe, ngo uyu muturage yaje kwita akingirana umugore wiwe, afata umuhoro atemagura umugore wiwe, amuca amaboko yose ndetse amuca n'umutwe. Biza kurangira rero umugore wiwe ashize mu mwuka. Abaturage bumvishe ibi ngibi bagerageje kuza gutabara bumva ibibaye, gusa ntago byabagendekeye neza kuko uyu mugabo yasohoye umuhoro ashaka gutema abaturage baje gutabara uyu mugore. Gusa ngo uyu mugabo n'uyu mugore bakaba bari bacumbitse mu rugo rw'umuntu bita Samuel. Uyu nguyu akaba ari we utuye muri uyu mudugudu wa Nkombe. Niwe Samuel niwe yaracumbikiye bano bantu batuye muri uyu mudugudu wa Nkombe muri aka kagari k'Akatarara mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyazo. Uyu mugabo rero abaturage baje gutabara asohokana umuhoro nawe agira ngo abarwanye abatemagure. Birangije abaturage baramuhunga bafite n'umujinya mwinshi bashaka kureba buryo ki ayo mahano uyu mugabo amaze kuba yakora ndetse no kugira ngo mufate bamushyikirize inzego z'umutekano. Uyu mugabo rero yashakaga kubatema, abaturage baramwitaza buri wese akamukubita icyo ashyikiriye, ari abafata amabuye bakamukubita ndetse bamwe bakamutera n'imijugujugu. Biza kurangira rero uyu mugabo yishwe, nawe inzego z'umutekano zagera zisanga uyu mugabo wari umaze kwica umugore wiwe nawe bamaze kuba bamunangura, bitewe n'uko uyu mugabo yagerageje kurwanya abaturage bari baje gutabara uyu mugore wiwe ndetse n'umujinya abaturage bari bafite. Rero uyu mugabo nawe rero byarangiye yitabye Imana, umugore arapfa ndetse n'umugabo wiwe arapfa. Inzego z'umutekano zikaba zahise zihasikara, by'umwihariko polisi leta zibajyana bombi bano n'imirambo uko ari ibiri, bakaba babajyanye kwa muganga kugira ngo babashe kuba babapima ndetse ngo iperereza rikaba rigikomeje. Gusa abaturage batuye ngaha bavuga yuko ngo uyu mugabo ataratuye muri aka gace, atariho avukira uretse ko yari acumbitse. Bavuga yuko yaje muri uyu mudugudu wa Nkombe aturutse mu mudugudu wa Muhero mu kagari k'Akatarara n'ubundi muri uyu murenge wa Nyazo mu karere ka Nyanza. Gusa ntago bamwe bazi aho uyu mugabo aturuka, aho avukira nyaho, gusa yaratuye n'ubundi muri aka kagari nyine mu mudugudu wa Nkombe mu kagari k'Akatarara. Gusa rero harimo abavuga yuko ngo ino miryango yaribanye mu makimbirane, ngo ndetse uyu mugabo akaba yishe uyu mugore ngo atari yasinze, nta n'umwe wari wasinze. Gusa nta muntu wabashije kumenya icyo bari bapfuye kugeza ubwo uyu mugabo afashe umwanzuro wo gufata umuhoro agatinyuka gutema umugore wiwe akamucamo ibice, bikarangira yitabye Imana. Gusa bakaba basize ngo abana babiri batoya akaba ari bo basigaye, birumvikana bagiye gusigara ari imfubyi. Ibaye nyuma yuko hirya no hino mu gihugu mu miryango hakomeje kumvikana amakimbirane agiye atandukanye ashingiye ku gucana inyuma ndetse n'amakimbirane ajyanye n'ikintu kijyanye n'ubusinzi ndetse n'ibijyanye n'imitungo. Ibyo bintu byagiye bigaragara yuko ariyo makimbirane ashingiye mu muryango nyarwanda, hamwe usanga umuturage ayica undi muturage ndetse by'umwihariko abashakanye harimo umugore n'umugabo, bikaza kurangira umwe yisha undi. Ibi rero bikomeje kugaragara mu miryango imwe n'imwe igiye itandukanye, kuko mu karere ka Musanze naho haheruka kuba inkuru nk'iyi ngiyi, umugore yica umugabo wiwe amuteye ibyuma. Gusa muri uyu murenge wa Nyazo mu karere ka Nyanza sibwo bwa mbere habereye inkuru nk'iyi ngiyi, kuko no mu myaka yashize umugabo yigize gutema umugore wiwe amuca ijosi mu isoko mu ruhame abantu bose bareba. Yaje kurangira n'ubundi uyu mugabo nawe arwanyije inzego z'umutekano, biza kurangira yitabye Imana. Guverinoma y'u Rwanda yakomeje igira inama abaturage benshi ndetse n'imiryango imwe n'imwe igiye itandukanye kujya birinda amakimbirane, ndetse naho amakimbirane ari bakajya batangira amakuru ku gihe kugira ngo birinde ingaruka nk'izi ngizi, kuko birumvikana tuno twana tubiri dutoya tugiye gusigara ari imfubyi tudafite uturera. Birumvikana yuko papa watwo yapfuye ndetse na mama watwo. Mu yandi makuru, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaburiye perezida mugenzi wiwe Vladimir Zelensky ko ashobora kubura igihugu cyose. Birumvikana yuko Uburusiya bushobora kugitwara. Trump yatangaje yuko ibiganiro by'amahoro byapfubijwe n'uko perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yanze ko baganira ku guhurira mu Burusiya, ndetse
akaba avuga yuko bishobora gutuma igihugu cya Ukraine cyose gishobora gutwarwa n'igihugu cy'Uburusiya. Gusa uwo bita Vladimir Zelensky, perezida w'igihugu cya Ukraine, ntakozwa kuganira n'igihugu cy'Uburusiya kuba bakemera kuba bahara uduce igihugu cy'Uburusiya cyamaze kwigarura twahoze ari muri Ukraine. Byagiye bigaragara yuko perezida Vladimir Zelensky ndetse na Donald Trump bakomeje kugenda bashyamirana, hari ibintu bimwe batigize bumvikanaho, dore ko uwo bita Donald Trump yacyuriye uwo bita Vladimir Zelensky ko iyo atagira inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamuhaye, igihugu cy'Uburusiya kiba cyaratwaye igihugu cya Ukraine mu masaha abiri. Ngo uretse inkunga bagiye baha igihugu cya Ukraine binyuze mu gicucu yasimbuye ariwe Joe Biden, aya ni amagambo ya Donald Trump yakoresheje, igihugu cya Ukraine kiba cyarafashwe n'igihugu cy'Uburusiya, ndetse bamukucyurira nuko yaje mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atambaye ikote. Ibi byaje gutera Vladimir Zelensky kugira umujinya, agatirana amagambo menshi, ndetse umwe natume undi arangiza ijambo akajya bacana mu ijambo. Ibi rero akaba bamubwiye yuko kuza atambaye ikote ari ikintu kigaragaza yuko yaje asuzuguye aho yaragiye, ndetse bikagaragara yuko yari yasuzuguye abaturage b'Abanyamerika, kuko inyubako yarajemo ni imwe mu nyubako zikomeye cyane ku isi. Birumvikana yari yagiye muri White House. Iyi ni inyubako ikomeye hano ku isi, by'umwihariko iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bakomeje no kumucyurira yuko bamubwira yuko babanje kumubwira yuko yambaye neza, basa nkaho bamucumiriramo bamubwira ko yambaye nabi. Gusa Vladimir Zelensky nk'umuntu ucisha bugufi yababwiye yuko azongera kwambara ikote intambara iri guhuza Uburusiya na Ukraine ari uko imaze kuba yahagarara. Rero kuri inshuro uwo bita Donald Trump yaburiye Zelensky ko igihugu cyiwe gishobora kuba cyakigarurwa n'igihugu cy'Uburusiya cyose kikaba cyatwarwa. Ibyo yibwiraga yuko iduce igihugu cy'Uburusiya cyatwatemera kuduhara, ahubwo akahita ahara igihugu cyiwe cyose, akabura icyo asigaye ayobora, ahubwo akaba umuturage w'igihugu cy'Uburusiya. Mu makuru y'imikino, shampiyona y'u Rwanda Primus National League iraza kuba ikomeza, aho ikipe ya Rayon Sport iza gukina n'ikipe ya ETSR, aho biri bukinira hariya mu karere ka Rubavu. Ni umukino rero uza kuba ku isaha y'isa 9 z'amanywa hano mu Rwanda. Umukino uri bubere kuri stade y'akarere ka Rubavu, kuri stade Umuganda, uri buze iyi kipe Rayon Sport ndetse n'ikipe ETSR. Ikipe Rayon Sport imaze iminsi iri ku mwanya wa mbere, yari yarakuyeho ikipe ya APR, aho ifite difference y'inota rimwe irusha ikipe ya APR. Akomeje kugenda rero avuga yuko hano utuntu two gutegurana, gusa kuri inshuro uyu mukino Rayon Sport ikaba yawuteguye cyane, kuko yashyizeho prime iri hejuru kugira ngo abakinnyi baze kugira motivation, baze kubasha kwitwara neza, baze gutsinda uyu mukino. Baramutse batsindiye umukino byaza basapotinga mu yindi mikino, bikanatuma baza gutwara igikombe cya shampiyona. Rero icyo twabifuriza nuko baza gukina neza, bikaza kurangira batsinze, cyangwa se iyabikoreye ikaza kuba ariyo iza kuba yatsinda. Ayo rero akaba ariyo makuru nari mbazaniye, nge nari Fabrice, mporana nayo, ndabashimiye.